Šefe, Janja ovdje. Došla sam tu u Moslavačku Gračanicu, kako ste se dogovorili, da, ali mi vodiča nema pola sata, evo čekam i ne znam šta sada radim. Nije se pojavio, zvala sam, ne javlja se, pa ja sad jedino mogu malo snimiti izvana i to je to. Dobro, može. Ok, čujemo se, bok. Kaj je, problemi neki? Dobar dan. Dobar dan. Pa je, imam nekakvih problema da treba doći vodič iz Kutine, a nije mi došao. Zakad ideš? Nemam pojma. Pa eto imate sreće, ako vam jako ne mogu pomoći. Pa živite ovdje? Da je tu, u Gornjoj Gračanici. Ova kapelica nas zanima. Sve znamo njoj. Sve. Snimamo za Etno TV, Moslavačko putešestvije. Viš, jako lijepo. No dobro. Kaj treba djelati? Moglo bi biti dobro. Pa ništa, eto, ako nešto, vi ste tu domaći, jel? Da, iz Gornje Gračanice. Iz Gornje. Pa ništa, da malo kažete samo o kapeli. Može. Dobar dan, dobrodošli u prvu emisiju Moslavačke putešestvije Etno TV. Moj današnji gost je Igor Tomek, turistički vodič iz Gračanice rodom, inače živi u Piljenicama, a opitava u Kutini. Dobro. Nadam se da nemate tremu. Ma kakva trema? Dobro, ja ću vam sad malo postaviti pitanja o ovoj kapeli iza nas. Dobro, super, sve znam, sam pitajte. Ok, znači treme nema? Nema, možemo krenuti. Može. Ovako, za početak nam recite šta znate o povijesti Gračanice. Selo Gračanica je jako staro selo, ne? Ono je nekad vodilo glavnu cestu, tu kad je išla od Stružca, od Sekova, preko Gračanice, Gornje, Mikluške, na Gorić grad i gore za Bjelovar i tako dalje. Onda su tu istu cestu koristili Rimljani, pa je to bio jedan voždi dio velike župe Gračanica koja je tu bila 1250. godine, dok je Kutina još bila nečišći var, Gračanica je već onda župu imala. Bila je podijeljena na Gornju i Donju, donji dio je jako puno ljudi živjelo, a imali su svoje vinograde gore u Gornjoj Gračanici i posjede. Tako da, nakon svega toga, kako su tu došli Turki, svi su pobjegli, nakon povratka Turki se ponovo ovdje vraća i život. Sad tu za vrijeme Karla VI se događa i priča o ovoj našoj kapelici. Dobro, ona nas i zanima. Da li nam možete sad nešto više reći o toj kapeli? Znači, kapeli Svetog Fabijana i Sebastijana. Ta kapela je u stvari zavjetna kapela koju su tu napravili ljudi 1718. godine da je bio car Karlo VI. Sveti Sebastijan je spomenut po tome kad je on bio veliki zaštitnik od kuge, pa su oni napravili zavjetnu kapelicu protiv kuge, ali nisu ju napravili tu gdje je sad, nego su napravili u Lonjskom polju. Pošto je zavjetna kapelica uspjela, to je selo je obranjeno od kuge, onda su oni sa konjima, kolima i već kako su mogli, prevukli ovu kapelicu sim. Točna godina kad su ju prevukli se ne zna. Koja je vas sad molila da mi malo više kažete o stilu gradnje, iz kojeg je točno doba, jer takvih kapela nema puno po Hrvatskoj i specifične su po načinu gradnje i od materijala od kojeg su građene. Ta crkva, kako smo već napomenuli, je napravljena to nije crkva, nego drvena kapelica koja je posvećena Svetom Fabijanu i Sebastijanu 1718. dok je još Donja Gračanica bila pod osačkovačkim župnikom, to je župan je bio Ivan Fraturić, a napravljena je od hrasta lužnjaka koji je inače poznat po svojoj trajnosti. I ovdje smo zato što je to jedina i najstarija povijesna građevina u okolici koja je još uvijek u funkciji. Znači stara je 301 godinu, a još uvijek je u funkciji i kao što se vidi ona je još pokrivena sa hrastovom ili drvenom šindrom koja je u ono vrijeme bila jako popularna. Da, to pa da. Po tome je specifična, da. I po starosti i također što se još i koriste, jel? Tako, najstarija u našoj okolici. Da. Još jedna velika znamenitost svega toga je da je od 1789. za vrijeme Francuske revolucije su kod nas promijenili župu, tako da smo od onda u župi Voloderskoj. Dobro. Znači, prvo od velikih događaja ili nečega ili od obnova, ali kada se sve oko nje doglašavalo, možemo spomenuti gospodina Maksimilijana Vrhovca, koji je 1805. tu došao malo to gledati, to je jako poznati čovjek, on je svašta nešto organizirali u Hrvatskoj i tako dalje, a onda su vam 1818. napravljena, to jest do zidana je sakristija koju morate vidjeti tu ozalje.
To je onda već polako kapelica počinje se uređivati u kasno baroknom stilu, a druga velika obnova vam je bila 1886. godine. Značajna godina za ovu našu kapelicu još 1964. godina, kad je ona proglašena spomenikom kulture. Druga bitna stvar je što je iste te godine donešen i kip Majke Božje Lurdske. I sad još kaj bi trebali reći o njoj. Nakon toga da ona i dan danas služi svoje svrsi, kao što možete čuti. I da li još mi možete nešto reći o Donjoj Gračanici, nekakve zanimljivosti, pošto je selo staro? Kaj bi još mogli reći Donje Gračanice? Pa recimo da ima puno starih drvenih kuća, i to običnih malih niskih čardaka na kat, zdelanih. Poznati su po tome kad imamo najveće dobrovoljno vatrogasno društvo, najpoznatije kad su osvojili tako veliku puno medalja da smo morali veliki dom napraviti, i poznati su po tome što su među zadnjim ljudima koji su uopće poslije Drugog svjetskog rata i dalje su još uvijek nosili narodnu nošnju kao svakodnevnu odjeću. Dobro. Ja vam se zahvaljujem. Hvala i vama, kao ono na kabelnoj televiziji tu. Da, i eto, ako ovo bude kako treba sve, možemo nastaviti, jel? Nemamo šta čekati. Hvala vam lijepo, doviđenja. Doviđenja.